Portugal ntabwo byayikundiye ko umukino ufungura itwara amanota 3 inganya na DRC Congo igitego 1-1. Igitego cyaje mu gice cya kabiri cya Yohan Wissa cyashyize ihurizo mu bakinnyi w'ikipe ya Portugal. Mutoza Martinez avuga ku bijyanye n'uburyo yiteguye mu kiganiro n'abanyamakuru, nawe nahabanya n'abavuga ko bakoze amakosa ku mukino ubanza, ngo ariko biteguye gukosora ayo makosa yose kuko ubushobozi ngo babwifitemo kandi ariyo ntero bifitemo. Martinez: tugomba gutera imbere, tugomba kwinenga cyane no kwisuzuma mu buryo bwimbitse. Inshingano zacu hano ni ugusesengura umukino, tukinenga aho twakosheje kandi nibyo by'ingenzi. Igikombe cy'isi ni uko kiba kimeze, turakomeza akazi kacu. Icyo nabonye mbere na mbere ni uko abakinnyi bagaragaje umutima n'ishyaka bidasanzwe, kandi ndizera cyane ko dushoboye kuzabigeraho. Mugenzi we utoza Uzbekistan, Fabio Cannavaro, watwaranye igikombe n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani mu 2006, agarutse ari umutoza wa Uzbekistan. Mu kiganiro n'itangazamakuru nawe avuga ko nawe kwitabira igikombe cy'isi bwa mbere nk'igihugu nka Uzbekistan byagize ingaruka zikomeye cyane, zirimo n'intsinzwi z'umukino ubanza. Ariko uyu ni umukino uraza kuza kuba wahindutse cyane mu buryo bw'imikinire, mu buryo bugiye butandukanye. Mu kiganiro n'itangazamakuru yasubije ibibazo bigiye bitandukanye. Tugomba gutera imbere, buri gihe mbwira abakinnyi kuguma mu mukino no gukomeza kwitanga kugeza urangiye. Ntibyoroshye gukina n'ikipe nka Colombia cyangwa Portugal. Umukino twakinnye na Colombia, ikipe yasobanukiwe igihe twagombaga kwihangana tukirwanaho, igihe twagombaga kugenzura umukino, ndetse n'igihe twagombaga kuwukura ku ruhande rumwe turujyana ku rundi ruhande. Ntekereza ko igice cya kabiri cy'umukino cyagenze neza cyane. Iyo ukoze amakosa uyahomberamo bikomeye. Uyu ni umukino utegerejwe kuba ku isaha saa moya. Bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya Portugal, Francesco Conceição, ati Cristiano Ronaldo ni umwe mu bakinnyi bagiye batubera urugero mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Ati nk'ikiragano gishya cyacu twiteguye kuzagira byinshi tumwigiraho. Cristiano Ronaldo iki ni igikombe cya 6 akinnye by jezi ya Portugal. Ku isaha y'isaa 4 zuzuye z'i Kigali, ikipe y'igihugu y'Ubwongereza iraza kubitana mu mitwe na Ghana. Ni umukoroni wongeye guhura n'uwo yakoroneje, Ghana the Black Stars. Toza Thomas Tuchel ati dufite imbaraga nyinshi mu basimbura, dufite imbaraga nyinshi zituruka mu bakinnyi b'abasimbura. Nishimiye cyane buri wese mu mukino twakinnye, kuko binjiye mu kibuga bafite imbaraga nyinshi, bakomeza gusatira no gushyira igitutu kuri mukeba kugeza bamutsinze. Uwo mwimerere n'ubwo bwiza bw'imikinire nibyo twari dukeneye mu mukino wa Croatia kugira ngo dusoze neza umukino. Nzi neza ko bose bashoboye kuba babanza mu kibuga, bemera igitekerezo cyacu nk'uko twabiteguye, kandi nicyo gituma tugira imbaraga nk'itsinda. Naho umutoza w'ikipe ya Ghana we ati nta kindi bisaba gutsinda umukino w'igikombe cy'isi uretse gupambana. Tugomba kwihangana no kubabara, nta yindi nzira ihari. Tugomba kuba twiteguye gutanga ibitambo, kuko gutsinda umukino muri iki gikombe cy'isi bihenze cyane, ariko abahungu bacu bariteguye kwishyura igiciro icyo ari cyo cyose. Ni umukino uraza kuba utoroshye cyane. Ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Ghana Black Stars iraza kuba ihanganye n'ubusatirizi bwa Harry Kane, Bukayo Saka, Anthony Gordon, Jude Bellingham, Declan Rice n'abandi bakinnyi b'ibikomerezwa b'Ubwongereza nka Marcus Rashford baza bavuye ku ntebe z'abasimbura. Nayo yiteguranye n'intwaro zayo: Dan Ayew, Semenyo Antoine, Abdul Fattah Altay ushobora gukina uyu mukino. Ibibazo by'ibyangombwa n'ibindi yagirizwa birimo nko gufata ku ngufu. Naho ubundi iyi ni K Sports Center. Subscribe, like, comment, share, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Iyi ngiyo ni Big Previous y'igikombe cy'isi tubaha buri munsi.